Kemas ini ditajakan khas oleh ejen hartanah tim Mezafai, pemenang pelbagai anugerah Pegasus dalam industri hartanah. Jual, beli atau upgrade rumah HDB atau kondo, WhatsApp Mirza di 83832145 atau hubungi Fai di 8338555. Tim Mezafai, jalan sama naik, cari rumah idaman, janji tak pernah lari. Dari kunci sampai mimpi jadi, percaya kami Tim Mezafai berdiri. Tak kira HDB, kondo atau lenden, dengan kami semua urusan jadi mudah. Impian keluarga kini tercapai, pilihan utama Tim Mezafai. Ribhai Show, Ribhai Show, Ribhai Show. Tak kemana selindung, kontroversi panas terus kita bedung. Cakap lepas cerita memang raw, inilah suara The Ribhai Show. Apa kau fikir kita soal balik? Topik hangat berani tarik, tak kisah siapa semua kita tanya. Truth or dare kami buka minda. Ribhai, suara rakyat bersuara, gelak debat kisah semua terbuka. Sedia ada papi, sedia ada flow. Selamat datang ke The Ribhai Show. Selamat datang, selamat kembali ke The Ribhai Show. Apa khabar semua? Harap semua baik-baik belaka. Ya, kita berkumandang lagi di YouTube dan Spotify sekarang dengan 281 subscribers. Wow, 200 apa? 81. Oh, naik. Alhamdulillah, Ya. Alhamdulillah. Ice cream. Ya sahlan. Sahlan. Apa? Hari Okay, ini aku nak check pula kita punya TikTok followers kita berapa. Okay, berapa? Kejap Ada lambat sikit loading dia. Boleh nampak lah. Wow, 2,615. Okey lah, ada increase sikit. Ya, kita amat berbahagia dan amat berbahaya pada hari ini. Kita Ya. dapat menyambut rezeki untuk masih berada di sini. Ya. Dan kita dapat Masih diberikan peluang untuk bernafas lagi. dan untuk entertain kita punya followers dan juga listeners. Betul. So ni hari kita agak special. Kenapa kita special hari ni, Safaraz? Sebab dah lama kita tak jumpa abang-abang ejen hartanah yang bertauliah. Betul. Ya. Hari kita bersama dengan abang-abang Danok dengan abang-abang Batu Cave. Abang-abang jin. Abang-abang Cik. Sado tau. Sado. Sado. Macam dah lama tak nampak. Betul. Ingat macam bawa balik competition. Yang lagi satu biasa bawa balik daripada Hong Kong. Ya. Tadi dia agak busy sikit lah. Betul. Dia cuci kapal terbang. Betul. Dia clean. Dia clean. Okay, so kita tanpa membuang waktu. Ya. Sebab kita pun time is money. Betul. So kita nak mempersembahkan bukan mempersembahkan lah, kita nak introduce kepada kita punya penonton dan pendengar. Kita punya sponsor kami, rakan penaja kami adalah Tim Mezafai. Apa khabar Abang Mizan, Abang Fai? Baik. Baik abang. Macam mana bang? Macam semalam juga abang Malam, betul. Senyum Abang Fai. Abang Fai. Asyik tak senyum. Ramai orang takut tau makin hari. Nampak Abang Mizan sampai terbatuk lah. Betul. Abang Fai dah makan belum sarapan? Belum lah. No wonder, patut. Itu adalah jawapan kita. Betul. Pasal last kita tanya dia, Abang Fai pukul 10 boleh tak? Alamak, pukul 10 masih subuh untuk aku lagi. Pasal Masih selalu siang lagi, kita subuh sampai pukul 11. all the way lah. Dia Tahajud sambung semua duha masuk sekali, abang. Tahajud, duha semua. Itu pasal rezeki dia tak pernah putus-putus. Amin. Sebab dia Alhamdulillah. mengamalkan solat sunat duha. Jemaah ke bang? Jemaah. Tengok mood lah. Tengok lah. Abang Miza okey Abang Miza? Okay. Terbatuk ke? Dia patut macam tak Dekat atas sikit percaya. lah. Macam tak percaya kan? Atas sikit. Macam seram-seram saya tengok Abang berbatuk. Abang Miza okey Abang Miza? Okay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia macam tak percaya. Dia member kasih jawapan macam itu. Ya betul. Dia pun lost tau. Dia pun lost. Dia buat duha, jemaah. Semua tau dia bikin. Abang Miza, apa khabar Abang Miza? Saya amat berbangga saya nampak Abang Miza, Abang Fai dengan satu tim sekali menang HDP Achievers Award. Alhamdulillah. Rezeki Tim Mezafai, starting 2026 strong lah. Ya betul. Tapi walhal pula Abang Fai kami dia tengah train anak dia jadi Olympic swimmies lah. Yes. Hari tu hujan. Hujan.
Dia cakap go Ilhan go. Dia tak kisah pasal Cat 1 Betul. Dia tak heran. Hujan lebat tak lebat, end to end mesti sampai punya. Demam taruh belakang. Tak apa, kalau demam bapak tak kasih pergi sekolah. Okey, tak boleh. Papa can bring you go walk around, work experience. So abang khabar Abang Fai dengan Abang Miza, kita amat berbangga kita dapat jumpa Abang Fai dengan Abang Miza lagi. Kita nak tanya abang beberapa soalan lah. Soalan ni adalah tentang apa yang HDB saya alami lah. Okay. So apa yang saya alami ni, saya ada jumpa beberapa rumah ni yang ada recess area, tapi most of them are mansionette lah. Okay. So mansionette ni diorang ada recess area, tapi ada yang illegally bought. Adakah itu betul atau tidak? Okay, so tak kira mansionette ke 4 bilik ataupun 5 bilik, right? Okay, so kadang-kadang there is the recess area that you can buy. So recess area ni for those yang tak tahu is area luar you punya rumah. Kira kan luar you punya main door tu, kadang-kadang there is one small space that is recess area. You can buy the area. Okay, once you buy the area, you kena bayar kat CPF. Bayar kat HDB. Then you can already get up the area lah. Okay. There are some who do it illegally pun ada juga. Okay, boleh bikin tapi jangan sampai kena tangkap. Right? Tapi ada some do the proper way to buy this research area. Okay. So bila klien beli satu rumah ni, dia tanya kita, fine, ni research area ni boleh beli ke tak? Okay. So for us on our side, kita as a property agent, we will advise them, okay, you kalau nak beli, dah beli rumah ni, you nak beli research area, okay, for this one kita tak boleh confirm whether you can buy ke tak. Pasal what we know is ada tempat yang boleh approve, ada tempat nowadays yang dah tak boleh approve. So technically that research area kalau diorang beli, diorang boleh macam extend diorang punya pintu gate diorang lah. Pintu tak boleh. Dia punya pintu tak boleh, tapi dia punya gate boleh lah. Yeah. That means okay. I mean, I think I've seen a few houses like that. That's why I was wondering like macam like how they manage to like, what do you call that? Like put their gate so like jauh ke depan. Habis diorang ada macam ample of space to like macam letak kasut lah, tak basikal that kind of stuff all. So that is called recess area. And you need a permit for that lah. Ada kena permit. So bila when you buy all these things, bila you nak jual rumah nanti, HDB akan datang check. Okay. Kalau you do any illegal renovation, kalau apa-apa benda yang you do, you tak dapat permit, then you boleh kena saman. Okay, not only your research area, you punya tingkap, you punya dia punya apa we call it, yang tingkap buka tutup tu kan, all the safety things, ni semua HDB akan check lah. Kira illegal works lah. Illegal work, correct. But okay, when it comes down to this kan bang, is it your responsibility to tell you know the buyers that they want to purchase the house? Okay, so for us property agent, apa yang kita tahu based on what our knowledge, we tell the buyer. Okay. Right? Okay, so for us it's very transparent lah. Okay, tapi kadang-kadang ada yang buyer tak bilang kita pun tak boleh nak tell buyer lah. I mean yang benda yang ada seller tak bilang kita. Okay. Minta maaf guys tadi ada technical issue sikit. Kucing lompat. Lepas tu Safaras pergi angkat, dia langgar phone aku. Terlanggar recording device pula. Jahanam budak ni. Pasal tempat agak sempit, jadi bontot berlanggar tadi. Yelah, kau dah saya sempat orang. Okay, Abang Faiz, minta maaf, boleh tak sambung mana abang stop tadi? Mana Tentang recess area bang, kalau illegal works ke apa, kalau HDB datang check, it is your responsibility that abang harus bilang the previous owners. The ones that are going to buy the flat. Okay, so apa yang kita tahu, we will tell the buyer. Right? Okay, tapi this is also macam seller punya responsibility. Okay, bila dia beli rumah tu, apa-apa yang the hacking, apa-apa yang they do renovation, all this need permit. Okay, so kadang-kadang kita ada contractor yang tak applykan permit for our client. Okay, sebab one thing dia nak save time, the other thing dia nak save duit. So bila you apply permit semua ni, nak kena contractor nak kena keluar duit. So they will tell dengan client, dah permit dah apply, dah dapat approve semua, tapi black and white tak ada. So banyak klien ni, alamak kita tak tahu CFI ni benda hack ni nak kena permit, tambah tu nak kena permit, kita tak tahu contractor kata semua ni dia dah apply kan. So technically macam like, you know some house that has like macam the small study room kan, then they convert into a bedroom, atau orang besarkan jadi a bigger living room. So to hack down that wall also need permit lah. Yes.
Okay. So as what we know, apa-apa yang hacking all this will need permit. Okay, so kita nak tanya Abang Miza pula. Abang Miza, apa pandangan abang tentang recess area ni? Do you have any knowledge about illegal works or any experience yang Abang Miza pernah lalui? So far my personal experience tak pernah jual rumah yang ada recess area lah. But I do encounter bila nak bawa buyer tu beli rumah tu tu ada recess area. Most of the time semua ada permit. Okay. Semua approve. So saya tak pernah experience yang dia tak approve lah. Okay. Saya nak tanya, boleh tak saya tanya soalan soalan? boleh Tuan Berdara. Itu lain. Okay. To buy this recess area, right? On the average is like macam how much is it? Macam on the common average price lah. I think I don't know the exact amount, but I think it costs about thousands of dollars lah. So tu kira if you purchase it masuk dalam loan rumah ke you boleh bayar cash ke? If I'm not mistaken, separate kan? Right. Yeah, That one separate. It's not dalam loan rumah ke apa. You have to pay separately. I And see. you cannot pay by installment, tak salah. You have to pay in full. Oh, wow. Technically kalau macam let's say a previous owner dah beli tu recess area kan. So bila dia nak jual rumah, adakah buyer baru nak kena bayar sekali the whole price? They pay in one full loan lah. Kira. Oh, so technically bila dia move it, new buyer move in, the recess area is already It's his lah. already his, correct. Oh, okay. Tapi kalau let's say dia tak nak tu recess area. Tak boleh lah. They cannot buy the house. Oh, dia tak boleh macam Tak boleh lah. Dia kan tak boleh buka balik package. siapa. Dah package. Kira dia tak boleh install lah. Tak boleh. But I think lately I heard, but I don't know betul ke tak. I think now to purchase recess area, I think dah a bit difficult. It's not like easy like last time. I see. Okay, kita ada soalan tentang ini bang. So soalannya adalah ni kepada Abang Miza dengan Abang Fai Abang Fai tak boleh tepi-tepi Abang Fai Kena jawab abang Dia kalau tengok hukum dia wajib. Wajib bang, wajib jawab. Okay, soalannya adalah, pernah tak Abang Fai dengan Abang Miza pernah alami owners yang kena along? Yes, pernah. Ya, pernah. Okay, jual rumah tu kena kacau dengan along ada. Okay, then rumah tu is ni Mamat ni dulu dia ada hutang along. Alamak. Okay, so tapi Mamat mana? Mamat VIV ke? Okay, itu Mamat Suali. Lain. Yang Mama ni tengok ni. Mamat Suali so far okay, dia So punya far okay. record very clean. Very clean lah. CFO ke? Ni Mamat bawa blok lah. Mamat gitar Nama kita. So dia ada hutang along tapi dia declare dengan kita lah. Okay, dia declare dengan kita. Okay, tapi then kat luar-luar pintu dia kita boleh nampak dia punya bekas-bekas dia kan. Kita walaupun dia dah cat tapi kita nampak asal dia punya gate ke dia punya tepi pintu dia punya cat dia lebih tebal sikit. Dan kita nampak dia punya some red colour, some yellow colour lain-lain. Okay. Right? Dari situ kita nampak tapi dia declare dengan kita lah. Tapi dia kata dah clean. Dia kata dah clean, dah tak ada orang lagi. Okay. Tak ada orang kacau lagi. Okay, so that's one of the thing that kalau ada rumah ada along apa kita nak kena, we need to tell the buyer. Okay. Unless kalau really seller tu tak bilang kita, takkan kita nak call semua along nak check kan. Ni Mamat ada hutang tak? Mamat ada hutang tak? Right? So kalau dia tak bilang kita, then for us is we also cannot find out apa. Okay. Okay, Abang Miza boleh tak cakap Abang punya experience? Think quite number of times juga. So ada yang buyer masuk rumah, then they got to find out like the previous seller ada hutang tapi tak settle, you know, habis pergi jadi police case. Dia balik rumah malam kerja, balik rumah kena padlock. Padlock? Ya, rumah dia kena padlock from the previous ni lah. Then we got to find out. I pun kena marah juga. I said, why I never tell the Why you never declare lah? Exactly. Malah kau tahu Syul. Exactly. I pun tak tahu because dia punya agent pun tak declare. Agent dia tak declare, so we don't know. Macam tadi Fai cakap lah, kita bilang apa yang kita tahu. Tapi bila kita tak tahu, macam kita nak find out. Betul. Right? So dah jadi police case. Tapi at the same time pun agent pun kena tempat-tempat sikit lah. Sikit-sikit kena tahan je lah. Understand. But Tapi ada seller juga yang we handle. Okay, I handle on my own pun ada cakap rumah ni ada problem. So then we try to take one step at a time lah. Tengok macam mana. Okay. But what is like macam you punya process kalau let's say the seller macam bilang okay, actually rumah ni ada along gelebak-gelebuk. Dulu aku dah punya duit. So macam what is, as an agent, what is your next move? We will ask I personally will ask the
client lah. Macam so far you have to declare betul-betul rumah ni ada problem macam pakcik ke tak. Kalau you hutang balance berapa, so are you in constantly tengah settle masalah ke, atau you are struggling to pay atau ke apa. So we have to find out. But if I sense that yang dia ni hardcore punya, and somehow or rather I know that dia ni takkan settle punya hutang dia just nak get out order tu problem, nak kasih problem kat orang lain, then I will turn down to market the house lah. I tak nak. So that means you won't market and sell. I ask him to cari another agent. Understand. Pasal kalau tak ada yang tu solution, boleh pinjam duit daripada Abang Fai. Sebab dia Hong Kong punya duit. Betul. Dia Hong Kong HKD lah. HKD. Hong Kong dollars. Yalah. Okay, tapi I nak tanya, as you guys real estate agent, we're talking about Along kan, pernah tak you tengah viewing ke, tengah nak jumpa klien gini semua, buyer, seller, sekali Along naik rumah, habis you pula kat sana? Pernah tak insiden tu jadi? Tak pernah. Tak pernah. Ada chance Along nak beli rumah. Mana tahu dia nak market. Dia pun nak marketing lah. Along pun makan commission juga. Yalah, betul lah. Dia nak buat tu jadi office space ke apa Dua bunga. Hutang aku beli lah Ya rumah betul. ni. Duit bunga, duit pasu, semua harus lah bang, marketing. Dia tak beli ikut evaluation punya harga lah. Dia bayar bawah sikit lah. Pernah tak Abang Miza dengan Abang Fai pernah fikir nak buka so kira nak kira macam buat apa Jadi loan brokers lah. ya betul. Okay, this is tak boleh. Tak boleh bang. Tak boleh. Against the law, Against the law. Okay, so kita as a property agent, one thing kita tak boleh jadi Along ataupun legal money lender pun tak boleh. Oh tak boleh bang. So kita kan actually kita punya line of job, kita tak boleh jadi legal money lender, tak boleh. Illegal jangan cakap lah kan. Okay. Masalah. Insurance agent Legal pun dia je bang. Insurance agent pun tak boleh juga. Wait, so you cannot cross finance and real estate Tak boleh. Insurance agent tak boleh. Okay. So dia agent property agent lama dulu dia bikin dua-dua. Dia bikin insurance agent, dia bikin property agent, dua-dua ada power. Okay. So when CEA comes in, dia cakap okay, you choose either one. You want to go insurance agent or you want to go property agent. Okay. Tapi ni dulu lama-lama lah. I understand. So for now is you choose either one, ataupun the other one you choose you don't want to become legal money lender lah. Okay. Oh, this is one thing that aku baru found out today. Aku ingat all this while. Aku akan boleh pakai lewat semua sia. Ya. Real estate dengan Because kita ada jumpa beberapa real estate agent yang buka bisnes tersendiri. Dan at the same time, diorang pun kita tak tahulah that this is against the law. So is it okay to buka macam kedai makan, all this kind of thing? Is it okay tak bang? How about real estate agent buka renovation punya company? Boleh tak? Boleh. Boleh. Oh tu boleh. Tapi tak konflik ke bang? Tak lah, dia boleh promote sia. Awak nak Kau renovate beli. rumah mesti. Yelah, sabar aku tanya diorang, bukan kau jawab. Kaya gila sia orang gitu. Boleh. Boleh. Yes, Asal abang tak renovation tahu boleh. bang? Siapa? Abang. Ada, engkau je tak tahu. Buka This question. buka MFR. Buka MSR MFR. MFR. Miza Fine Reno. Oh style bang. Maybe soon. Style lah bang. Boleh. Kira abang dah jual Nak rumah. kerja baru tak? Minta orang. Ada kosong tak bang? Belum buka. Tapi nak kena long waiting list lah. Dia nampak. Dia kasi aku dia reject lagi. Dia reject. Tapi dia kias sikit baik. Dia kena soft blow lah. Okay bang, I think before we move on last question about Along ni semua lah. Mana lagi seram? Jumpa hantu ke jumpa Along? Rumah kena kacau hantu ke rumah kena kacau Along? Betul. I think rumah kena kacau Along lah. Kacau Along tu because they leave very long lasting impact. You don't know malam tengah tengok TV agak siapa ketuk rumah ke. Nanti kena campak cat the whole neighbour nampak Malu lah. Itu paiseh kan. Tapi kalau ada hantu tak paiseh apa. Ya betul. Pasal kira kencing di sendiri dalam rumah. Betul apa? Kencing luar exactly. Busuk-busuk. Pasal kalau jumpa Along kacau, kau baca 3 kul, baca ayat kursi dia tak belah. Tak belah. Kena kacau tu dia belah Dia baca ayat kursi dengan kau sebelah kau. Dia siap betulkan kau. Betul. Patah mustad. Saya nak tanya abang soalan terakhir sebelum kita akhiri episod kita. Soalannya adalah, how are you going to take accountability kalau dicampak cat and durang ni owners yang baru? Are you going to go an extra mile or how do you deal with the situation? Okay, so for me is senang cakap, sekarang Along sekarang they are educated. Tak macam Along dulu. They don't degree. Ya, Along sekarang banyak dah ada degree, dah ada master semua. Betul. Okay, so Along dulu
senang cakap those the main rembat je lah kan. Okay, the main ni rumah ada hutang, the main campak je. Tapi Along sekarang dia kasih warning dulu. Okay, dia kasih you letter, dia kasih phone Letter of number. reminder lah. Dia kasih phone number. So kadang-kadang kita dapat buyer yang Fai, kita dapat ni surat lah, dia ambil gambar semua, we get this letter mengatakan apa ada hutang gini. Ni kita ni owner mana kita ada hutang-hutang gini. Okay, tak apa. You call this number, then you bilang diorang you ada new owner. Okay, so bila Along ni angkat, then my client cakap, okay, I'm the new owner, dia minta proof. Okay, so you need to get bila you HDB you dah settle semua kan, you punya rumah, that house belong to you, HDB akan kasih you letter. Okay. So dia ambil gambar ni letter, dia forward WhatsApp dekat ni Along. Along sekarang dah pakai WhatsApp. Along dulu tak ada. Along dulu main campak je, pakai pager semua kan. Nanti lagi sekejap dia pakai Telegram bang. So dia ambil gambar, dia kasih kat Along. Lepas tu Along kata, oh you are the new owner. Okay, then okay dah, dia tak kacau lagi. Okay. Okay, so this is what we see have been happening now lah. Okay, Kan okay. dia a bit educated, dia tak campak sembarang je. Okay, Dia tak buat dia tak buat kerja terburu-buru lah. Betul. Dia tengok case study, dia belajar dulu. Betul. Abang Miza pula. First time Hayal tau. Abang Miza hayal lah. First time jangan dalam macam tu, Abang Miza. Dia dah lapar. Abang dalam Miza ni. dalam sepanjang yang kita kenal Abang Miza ni, first time Betul. Dia macam betul dia. Abang Fai dah kuat hayal. Abang Fai memang kuat lapar, muka tension. You know, Abang Miza is always macam ni tu answer. Dari dia blur pula. Boleh Abang Miza jawab. Dah selalu dengar dia cakap. Apa soalan dia ni? Okay, soalannya, how are you going to take the extra mile? Extra Atau mile. do you take accountability ke apa yang terjadi kepada you punya Owner-owner klien baru. yang terjadi ni? Obviously I will go the extra mile lah, of course. Macam Fai sama lah. Okay, we try to find out from the previous seller, and then we try to contact the seller, cakap, you know, the new buyer is facing this problem, you know, can we do this or do that. Nanti sometimes the buyer will ask for the seller's number straight. Okay. So aku WhatsApp dia terus lah, tak payah go through korang lah. Korang yang kerja dah habis. Okay. No, I understand this is not your responsibility kan. Nanti kita call seller tu, then after that settle lah. But sama macam Fai lah. So they have to prove yang rumah tu dia punya. Nanti dia screenshot ke apa PDF the letter to the Along tu, pakai WhatsApp. Oh, nampak. PDF tau. Along main PDF Sebab sekarang. dia tak pakai iPad baik. Yeah. Dia bukan Indonesia company. Ada. Yeah. Okay, pernah tak macam okay, last question like Along minta you punya buyer, you punya number to get the previous seller. Ada tak? Like they go to the extent to get the previous owner punya tu. So far tak ada. I never experienced that. Abang Fai macam ada Abang Fai? Ada. Tapi kita tak boleh kasih lah. Yeah. Pasal this one is PNC. Private and confidential. Wow. Kira dia hiran tak hiran lah, goyang tak goyang ni. Tak boleh kasih. Lu ketak pun gua relax je. Kira abang sound dia tapi bracket dengan nada yang lembut lah. Betul. So kita cakap dengan Along, lu kalau mau cari gua punya klien, lu tembus gua dulu. Woi. Tembus gua dulu, baru boleh dapat. Inilah ejen-ejen yang hartanah yang Betul. kita perlu dalam dunia kami. Correct. Dan stand firm on the ground. betul. Yes. Dan at the same time kita mengalu-alukan untuk korang mengadakan servis dorang. Dorang mencari tim Mizafai pasal dorang adalah tidak goyang dengan Along. Dorang tidak gayung. Okay. Tergayung, Goyang dengan hantu sikit lah Abang Miza. Imam goyang sikit lah. Sikit je. Gerak-gerak. Limit-limit. Abang Fai akan cakap, kau jangan kacau aku nak keluar ni. Dia macam itu. Kunci beribu-ribu. Topang naik tu. Tapi kita tidak discount the fact that Abang Fai dengan Abang Miza ni adalah ejen yang hartanah yang number one. Yes. Dan premium service. Yes, kira they go through things with you from A to Z. Betul. You know, kira from the start to the finish lah. Betul. Kira sungguh bertanggungjawab dan sungguh bertauliah. Dan very well recommended. Yes. Ada Ada tak apa-apa nak cakap sama Ada. Podcast ini ditajakan khas oleh ejen hartanah tim Mizafai, pemenang pelbagai anugerah Pegasus dalam industri hartanah. Jual, beli, upgrade, downgrade ke HDB condo dan private. WhatsApp Miza di 8383-2145 atau hubungi Fai di 8333-8555. We assess your numbers first, so every move is right supaya keputusan anda tepat, selamat dan menguntungkan. Okay, follow mereka at Team Mizafai di Instagram dan juga TikTok untuk tips, strategi dan video listing terkini. Dengan itu Nasir, wrap it up. Okay, kita bersama dengan penaja-penaja handsome kami. Yes. Kita amat berbahagia
orang dapat hadirkan pada hari ini. Dan kita harap korang boleh follow kami di Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube. Dan juga Spotify ya. Ya, kalau tak follow bila nak ke syurga. Okay, dengan itu watch us on the next episode. Khuda Hafiz. Assalamualaikum. Khuda Hafiz. Khuda Hafiz. Kurang Hafiz. Bye 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 bye.